Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Enciklopedija Katanika. Vi pratite još jedno izdanje serijala vezanog za biciklizam i ciklomehaniku. Sada ću vam pokazati poseban tip amortizera. Zapravo to nije klasičan amortizer za bicikl. Ja to zovem radni amortizer. Evo ga. Dakle, reč je o takozvanom damperu. To nije amortizer u onom pravom smislu te reči, zato što on nema ni oprugu, ni vazduh. Samo liči na vazdušni amortizer, to nemojte da se prevarite. Dakle, Meroka MT100 je damper. I on radi po hidrauličnom principu. Dakle, ima ulje unutar komore i zahvaljujući količini ulja, on radi na određenoj težini, odnosno lakše ili teže se uvlači. Ovdje je 1000 libre, što je nekih pola tone, ja mislim. Znači, ovaj se baš teško uvlači. Međutim, ono što je zanimljivo jeste što su ova okca kakva treba da budu za ove skuplje amortizere, tako da tu ne treba nikakva proširivanja i akomodacije da se rade. To je radni amortizer koji služi da kada imam problem sa amortizerom koji treba na servis, ja ugradim ovaj. Znači, zato je on kupljen, jer je jeftin i uopšte ne radi kako treba, nema performanse kakve bi trebao da ima, već isključivo vrši ulogu supstituenta za komponentu koja je na servisu, pa pošto nemam gde da odnesem to na servis, nego moram sam da radim, onda prosto mora nešto da bude prisutno, kako to ne bi bila neka limena štangla ili nešto onako neprikladno, čisto da postoji da bi bicikl mogao da se vozi.